tin John Pui Lam John Pui Lam in chen san nei a Aizawl FC goalkeeper Hruai a ron che sual tat mai box pon ni na langa squad cha jok ai avan moi em kura han John Pui Lam in zote Honda Mizoram Premier League season 9 na goal ma saber David a mangin an khung ta ani free kick khung ta de mai Aizawl FC ti goal vele nga la cross ball ni om ta BT khan cross ball a kha goal ma da lut ta sia free kick attacking goal ma Hruai an khunga amaro 2 minute tamaliam main Aizawl FC lam hian BT mangin Avida mune san ti tutlat mai box chung ania penalty John Pui Lam in man Hruai non le thengem MC avan cool dap em ti kha John Pui FC in goal ni goal khatin man Hruai ta Santea Ramsanga pera BT corner avan tok em Aizawl FC Jacoba an sipuran suta Ramsanga lu nuwa Aizawl FC in ball an chang tam le zual goal pon khung tange ya pa chatok lo de Munes mara chu referee fall advantage sapeka kala Ramsanga ran lutin game ran siam biang maya Ramsanga an than lu thata em Tharpuya Dindina avan moi em Dindina cool le mai ti khan Aizawl FC đang goal thum na Dindina mangin ang khung ta zo an check biang mai ball chan chuan nei chin kha sung maya a theina san jiang tha chiang biang ni Aizawl lam hian Aizawl FC chan san nei lia Aizawl FC ti khan an goal li na an khung ta ani zawa pet na shadani ti khan zote Honda Mizoram Premier League season 1 na match ma saber chu kan lo khel zo ta Aizawl FC chuan goalie gon hia John Pui FC hein Aizawl FC hian hena nen bul an tran ta ani